allin p'unchay munasqa khuyamasi. Uhkusi noqapaq watejmanta chayay wasiykikama, chantapis khusqa ñawirinapaq Diospaq qillqasqanta. Kay kiya tukukuyman chayasanchikña, maypitaq noqanchik aska yachaykunasta yuyaychaspa kanchik Diospaq qillqasqanpi. Kunan diyapis noqanchik qhawarisun ñawirisun Diospaq qillqasqanta. Aska yachaykunasta noqanchik hap'inchik kunan diyapaq. Chaypaqtaq noqa invitayki khusqa kicharinapaq kay libro de Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 maypi tarinchik kay sut'i willayta. Tukuy runa tentacionta pasan, qankuna tukuy tentacionta aguantaykichis, mana huchayuq urmanaykichispaq, Diospi confiakuychis. Payqa waqaychasuykichis mana aguantay atispa tentacionkunata, tentación chayamuptintaq Dios yanapasuykichis imaynatachus escapanaykichispaq aguantanaykichispaq. Ima munaywan Diosninchik yanapawanchik, payqa fiel noqanchikwan wawasninwan yanapanawanchikpaq chantapis urqunawanchikpaq tukuy tentacionmanta adiccionmanta. Chay munakuywan kunandiya noqanchik kawsanachik tiyan rispa sapadiya Diosninchikman oracionpi chantapis ñawirispa qillqanta. Chayta noqanchik mana qunqanachu tiyan. Tukuy imatapis qunqana, pero chaytaqa sapadiya sagrado ruwana tiyan. Dios nillanchik fiel noqanchikwan, chay esperanzanchik kanan tiyan kunandiya. K'aya suyasaspa kasayki munasqa khuyamasi. Último yachayta noqanchik tarinapaq kay killapaq. Mark'ayta apachimuyki qanman. Bendiciones.